Good morning. I hope I'm morning. Can I call? Yeah, Africa. Good morning, good evening, good afternoon, good night. We need the Alton Cocaine. I hope you all are doing well. I am so happy to be here today. And please join me, join me, join me. Today we're going to talk about Chosen One. Nathan shall make. I'm going to try to make it mix English and Dong Hi. It's hot, so I'm not wearing no makeup, okay? Male, male. She yeka, she go boy along can end like a yendi alien in the waban. Mishi shop, please, we're good more, gory more. Ko con wala bana right to queen and it in shall make. Topic of me, good, you did lad before, shawanaka Africani. But can't time, I didn't get a chance. Ko balat awala shi ko bakher kata loy medit kacha goru ne de ban share kanye. Ba won ba wona ne shi video shi bu bar long ko ngana feel bad kayen ne den ko na ta ka gwa ti yo kana band le dong be band la ran bu tu bran kana la wo shamin gore dar link she be link ka le ko wo shi band le ka tu male Nyawal male, Galwag male, Moses male, Sunday male, Kan male, yende al ner katalo ay opot kwara na kodwa yende al, vai tayet ka nenda ka ye. Okay, and ba jaga kwe, katiti katikan garpin, okay? Ba ping na ka randomly, ka ngaida ka ke. Ko anaran la roji through your own experience. Shila roji kami shi ling karamada dian, kimi shi nen karamada dian. La kona experience ni do origin bi ko lo ngi kana ajana nana la kona go kana idea la kona la gurba lo na ngane wi mon mi te la kon ka sha la scientist la kan kono goro ba lo do ra ba goro kan yo shi kan lo da wa goro bi na ko lo balat solution de men lo de ke men shi kana wajatan brana kona experience be ko lo balana topic kind of got with it. I'm sorry. Uh, guys, it's hot. Only the kacha na the left. Cha air conditioner you guys can see but I jumped it. But not that shy you Anyway, min go ra wo barai ka kwi de awale a kwi chosen one ka tong no ra la ka ke nei ti sha mek and I'm very excited ka kwi ko de right ka mi shere ka je na me ko ngai je nei to one ku ka struggle ka je kwi ra ne o e ngu to wa ra ta ka de kwi ra ne nga jen so la no nge je o ne be mo ka confusion me dit uh chosen one ke nei ti sha mek ka nei ti shi jan wi mon ti shi lo wi mon over and over I know no man chi be lat ka we ye de lat ka je ka english ko ngai je chi kon billing okay ba lat ka we na nin da rong loy dan ka je we na nin par ka wi dan jen ba lat ka je ma nei di sha mek ka nei di sha ya te ra ma do je ka ta ka live video I'm sorry guys um now la riet ka la ka nyon ka ma sha ma yo da ka Malian. Hey, Yandi Alner, please tell me where you're watching from. Tell me where you're watching from. I'm so excited to see you guys. So, can show them one can eat a make. Come mega make okay? Take a lat, my boka na balad we mon cha no ka we mon bang no. La rana nung ka ko take a assignment. Me ba ban lat ka take a run de la. Guys, bangan ngo ba gaga ta ngade. Bangan ngo ba gaga ta video. Ta karama do ya kala. I don't know what going on. So
kana to kana ita la nun ke ko ne te ka duor me be kana ban lad wi mon ala wo la da mo assignment ka ke ba ja ka wi mon ko be balat ana to chi wo ne lat ken. I know. But ante nyon ka je te ra te ne to wa ma dwai ka nga ka I don't know why ka kan kana yor ka na mana. Ante dwai na ba no go ba ga ta gwa ya ben. Ko la nga de ga la internet da ya. Oh, Tanzania. Wow. I don't know. Our people are in Tanzania. Wonderful. Welcome. Um, so, kana eto, na na ta na na dap kara na min ngoran ka kwe. La pi de la ramedit. Thank you, Tibisa. Thank you. I appreciate it. Uh, la rana pit, a la ramedit. Ala wo la pi de la wo ngaja ngwak. Ngaja da kami jia kana mgwa. Kala pi de la wo ganga dwar. La pi the bo rama mo la wo responsible cha ya gore wona ne da long medit gor ka ne ta kokien la gore wona ne ruk ni ne ka dial da ka la jen ka rwade ba jen bo la pi the la wo no go da na lo ka long no go da na la de ka no go da ramata mi shuja da lok ka ja la pi the bo ala wona ne rame long na ka shar amana ne ti dini kan ka je la ka lo ka shar rama mi bola pi de la ne jen che ja gore bo wona ne ajen bi dwar la do ka che ja gore wona ne dere mi shi mo a pok e dere lat ko wo ngeje min da ne tere yene ke ngeje min da la assignment de dong she ngai fully but ye ka tiede ngeje je la tiede ja ngeje wona ne te ka mi sha ja ka wi mon ka je yene ti shibanti please tag your friends ko topic me gur ke jene te wana long ba wono ba pat ko wa me dwai ka ka long even now she dear connected dwai tene ko I wonder why dwai ka ka uh so me ti karando me ngaji tag all of them ko goro bene di alben che goro batarambe le ban yo te yo yo ngulat kama eba la ban nyogo ma kwaja explain again ka che gor ba wona ne dong bran wa ban ka late ka ne ling ka dong ba ban gor da ta me da te gor ja ba to ga ta yen yal ten ka gor ja yo me taran ka me da te be shu te ngoda baba baraj ba ta nen ko sha ga belat ken dia kana ken kon te la nyen ra me sha mek ke chosen one so ka la pit ken alaga to mal mol ke shi ja gor da ga ta wana shi kana gor ga ga me la gor kan wona ne ti dial de ka lat ka raj kala gor kan ne ti dial de gor solution rai dial shi kana gor wona ne bika men ne problem ne ay na mo so ken bo kana ita la struggle ka life ko ken ka kwa ka look down la ka kwa look down a shang te ka magwa malara cha jama la nan ke ko win mon che wideriet ka na ideal ten content kana ideal ten content wala ken ne te lat ko ma ka ral ka liap a jenen shi win mon wideriet ten long ten liam kana ramar wala long ka liam kana ramar len ma kre liap ka long dan ramana ne len yin ka beda ka tele ti wan te ladatin eno so ba ka overlook la toge wona ne chang te ka mi ma gwa bok milet ken cha jamala nen ka sha ka acknowledge eno kala kana struggle ka life ti la bume tet bo wona ne nien tin go tin diri te daran ka jagre ta kala daga la bume ta do be kan ga jagla ran do ra jaga be ka be ne ko ken jag so easy eno bari yo mi sa wo we je gore jen be wo jaga la wo be je long ba kon chui ke je be ko lo wajak ba dag dien kana to wo nyin kien ke permanent mishran dor wajak ka she ko goro be je yo dunde changal wa tuge ye ke changal wa jien la wati tin kana ito ko ni je ke nyin kien atak ka wo la wo ka ngala wo ke ko that where they belong la nyin kien chikan jan tin content chikan ka jagra itaka so and rame chosen one rama la jajke ane ito one
aramala jay ke ne te wan ke en milele bare de moy ke mi jiyang matatin en milade bare de moy ke mi jiyang matatin kajan chani me chala dia shang edan wona ne ken kane to chang tele mi mai leran chang tele mi yen mai rom yenaran point ka wo che ne yang ne ji re ni jin ka ge ne la ro je go min logo kaji and it's not because he jira mi jiak it's your aura is too powerful allow any gwa mi wutin la demons titare na la ka post le jin ka post ba nyir be no ka ne ten kon ten chi demon ken chi ka post because because na goro ba lai de tare do ba yen ko wona lai tare do ba yen ko do ba confused ba bina ya la jira mi jiak bro kula wajaj especially mi kujiro do bro do kula wajaj bi kula biro kula wat ke jo what is my problem and no more yen gu yene mi lead natin contentually te shows and one to one again ku ka led astray men ku ka jaga bi ke shay gaga men nan kare duer ko yo mi she kai lo ai she shuwa pan ko ngong ka goy le de goy ka sha kanen guri je da na gwa ka sha nen bi yu no ngone ne bi wo bana la bad person ba loy do you wang ba inu ngone ne bro do woy kana ke ba loy do shu doin cornat and that is not your calling she jen way nan en kwaji chol ka je way nan en ma ka ji ka je wo you have to shine no matter what whether they like it or not you have to shine in front of them you have to because that's your calling and menu ka ji we mon ka je la shows then will be shine no matter what Jell Ray Mike, Jell Ray Muka, you have to shine. It is what it is. We can look enough, but you have to. Because when you know your divine calling, I share you, this is divine calling. You won't care about who say what. Chibi dear ko and a bawan, chibi dear ko bawa, Mulelanamo. Nathan chosen one Mishirana desire will take a door, no, but not rate her cade. La ling and a trade, charling and na. La lenga na point here the me tede ye jogo wona mo le ni a shang look again 80,000 we ka jo de we ka nyam de we ka gaga de we ka muka de ka sha jok a tede ala higher self a che jogo le ni la ja le de bine dia le kon ko la gaji ka nga ko le le na mene na mo ka jo ka je ne dia le ko ke ne sure le it's because take a year me arede take a divine calling a divine calling ka je gwanu wona ne ba gwaj karan ke gwanu ba gwaj kana ben go ba gwaj ka ko mi ra ma ngai men cha chole la ngonu o de gwaj ka win mon ke lew ben go ba gwaj ka ko and yeah no more so and chosen one uh arami arami la tidial mi especially mi she ko ngaje wo chosen one tidiala ka jaga ka easy la ne ideal to kon dormi di de gwe la wo be je long a she da long kala ni aba gwe wo ha na mabu me ta da long kiran da long kala ni but point shows and one way ban ten le le roin belat ka ba gwe la wo ni le ni la de je ta ga long but kan ideal kon bu me long that because fe jal karwade karam ma that because ramisha mek shows and one ne ka family de she lo ga look at their own family she lo ga jaga ramala struggle jen karwa da ka laide come most of chosen one la ta ka very bad childhood la ka neglect ka childhood yen la ka neglect sha ka nenke la ne ni je ala wona ne kula focus na ka ne ta kokien bien ne ra me sha acknowledge at all dara dor wala de jen de balyang ne ta kokien ka bien nen ba kwa ja talk down and most of chosen one especially ne ta karo de ne define mishi wa gujike la ne ne ke la wona ne ka ne ti la shirka ka selfish ko wo won shiraro da ko long ne charo ko long ne chako sho go na ne go re dare shokin
chalena kare kana ita koken. Ko they do it alone with nobody behind them. Anyway, tell them about loitin araimo. Ko raja lada very important. Min do roda da calling ni je. Di road wa identify and min gora kaya. Kia min lada raja me wo mikin road no ngai no wani jinwa. Bi road wa identify. Cheje. Uh, Ke garami shi yoga ne impact chen bara ka kuide tame. Ko ka shows and one impact ne ken. Ano. Ka impact kwa ja loda ka tong nora, kwa ja lara ka tong nora. Lan wo wanda las we wanda impact ko jalla raga tong nora impact chere ra mala nang nyen ne ten ko kien cha me shang te kara me ta me shui ni je la ja nang amma shui ra ma ma dong me shui jere chere ka be nang bara wo jaga la wo jen shui jo bra mi balo point la pal chere ke healer can impact ni baro aj boko kwidien ka shang do dien baden tama baro aj ningen ka kwi chosen one aramla kwa push away la ja kwa push away by all mean an 81 la loka je wona ne ba em no le jementa je ko men yam people fear them because they very powerful, very powerful, especially me sharong ngai but me kan ron ngai bala ne very powerful but ko roda humble tell me la kana kana shi kana won kana ite kon ta shale shows and wala rana won me wona ne da roda ku re war ne na kokien iko wo bo kula fede la rana won me wona ne dere ka palma ne tin dere lat ko be ne ite kokien kula jaga jabi ga feel comfortable. But I'm talking to you today. Mene ni road radian. Should lie do should dim. Iko wo bene de kong ja feel comfortable because that is not your job. Chia ladu. Chia ladu wo bene de to their own insecurity. It because ban jaga ja bika feel comfortable. You have to shine no matter what. Ko wo that is your calling. That is the reason jaka jika we mon ke joko you are a light. Me biben doptin. Chibo we mon ko bro ban shrink. Iko wo bene de kong kula dop. Bi wi mon ko bi lai du bi ban ja dobe bane ti shi lai ne ke rodien de dim won ba nyo ja dob ke mi shi wo ne ni ngi ka ke ne ni ka ka ne ti sham kiran go nyuri jen gagadu la ro je you have peace can show them one ko wo tele yi mi ji tele ka hatred radiant tele ka envy tele ka nyir tele mi tare dien mi shirana to ko andin ci tawre du la yey ka feel but ci kono ko la ngaje special mi kene ni nerji ne kene ka study ci ka ngaje wona ne you ko feel that way so ko wono yene tin konte ngai raro de wo e shows and one ti de man bot tin konte within a man ra ne tin konte nyuru tin ko energy very contentious ha ala wo energy la dop ka je fi me la joye dop kana ite sharaka kana ti ka very special women kana ite la guru ba ka protect by all mean but she community dan kan ngai kai jan chi mwana ne ti early ne mako when chosen one when cho ku ngwan ka goy la kwa wan le ne devil point la kwa le ne point and devil point ma cho ku ye go and chosen one la kwa wa le ne devil point daga jiak ko wo shi goy ku to ke ti di al tin dera won ko wona ne bina go chaga won ba tel mi rama ku ka no le tel mi nen ka tin bi ne ne sham tel mi rama la kwa blame ne ga da ya ma min da rama da dia na ba wo blame ga ya a sham min la ga tin ko kene ba wo blame ga ya shere ko wona ne mistake mi sha la da ga da ko ken la bana gor ko no ba ban bele je ya ga la ga da ko ni je ba ban bele je not because it and I ramajia, but kaji mukuji rodo la gwe maybe you are a bad person. I wanted to deal by the pen with them. Be an ante come de la na ideal tin cocken, tell a ramada to the mail, but boy la gil the wing mon ka lero the young. It's not that you are a bad person. It's because wing mon gwa agwa the nan and chasha can come bumping.
so can chosen one jaga ka we mon ko big boy den ba bon boy so and we mon point the queer ko ka chosen one ba ka yik net pin ci ko bi joy ko mo boy den wodi bi ka ne di alten ko ken te nin kar ko wo believe it or not you dan one ka nin chen la ne ne la na toy ko wa ta ko re nin re ti ya dan te kan ko ro dan identify o ko kon ngani majority of them kan ro of us kan ro na identify o ko ba ro ma tin majority of us kan ro na identify ala wona ne yo gi jin nga ga wala bu wa ba yo jin nga grun bu wa ba yo jin nga ga mola bu wa ba yo jin nga ka joga mi bu wa you are not none of them when chiro do identify shi nga je wona ne jin nga tala ram la je jogo you are this kan no matter what people say about you te ya bother ko mele ya bother be ku ji ko rodu ana ta mi bi ban jo kan ta wona ne jin point do e jin man pala te jo yes chenda ga ka ji ko won wala ri an man pala ke ga ba mai lo ya la man pala an wala ri an jo ke ba mai lo la jo ba mo jala ni shok dara wala ra an wala ri ta ne mi ga tu tel kan ga ko ra mi shiro da ngai la ngai men ta je kala ku ji men la kala ngai men shi ta je a shin ta wo jo ga me te ne ka ji ta ga na ko me je shi ta je ka mi ta jo ne me te ne ka ji ka me mi ta je la ko ya sam ni be la ro ke te ka be no ko la ga ka te ka so be ga be shu tel ka ji ka bi jin fa unstoppable ko wo shi ngai ka tin ko ta ga ji so again I'm chosen one and I'm chosen one and I'm sha acknowledge aram la pi na ga de la ram di la pi de la ma yo ngok nin ne ko ka de la da ga ma duar ka che ya gore de duar de la che gore bu lo ne to ko ken ji al ka duar mi chalen ka jen point na mi che shar ba do la cha sta bara ma la na ri a gore je be yig lat ko ram ku je li tere de si ne de tara si kan ku je li ka kan ci kana dwal ka wo bira lor la mishra ne je ko ba dwal la a shem ku je wo mu tare da mo mu bo to tuna shira na dwal ken kana ite la wo a dwal ka ke a je ne la de ye shem ne da ne wona ne de riet de kelo de la ne ti shop ko wal ba du tel ram da dwala but mi chosen one area da mo wala da to min lo ko tine kana ideal to ne it's not that they mi je kala it's because riet ke ta power so mi shela da dwara shela Michel Michela Michela adore Shela la wa yogo na tina Michela la wa yogo na tina la ka wa yogo mana fieren tare ne ne ten kokien ba ka wa yok binede nga be yu ga binede lo ka je bo shu lok bien en bo chama ra me ko chosen one bo te ka ne de one ba te la chosen one to bet bi te tele me la rana la be de be bien ne ne chem tele dor me la de la te ko me lu ko ne ka jen be de na mo reni jen ka ge na bata min lo kem era jalla na mo ma jalga jawo dalla no to logge cha de la ran goj bata ma ba lok ten goj cha goj rano because mi shi ran goj la goj rano ke du cha goj na pondo kala wa do la ke du ne rejo mi shi del goj kam mi shi ban ka ge du and energy de la ya dominate completely so mi shi dominate and energy de ba inonga ko wo be di me ne ko ba ga post Berlin mana bagai post. Kakan mishira an roda ngai fully kana iti tite shale chosen one. Ala support system din cha be ka human.
Kaka a very strong support system. Mila bonaka heaven. Mila jaka ni na kaka raita ka dia na kai kai ne ram meba waba jiwalat kana maram meba waba jiwalat kana ma gwana ti gold maram shi yan ti la duore le de la wo ba tibbe kun pin ka lew jes ko wo na de ni jaka ji. And that because shajak. That because shajak taka ka heavenly support. Kana ye ti panki ante la chosen one ti mi shirodo la dre taka ran. A shirodo kun kore. A gori je diri te de destroy. Let it go hell. To do la with dupe completely. And that's why jene bu yene la ana ngala goro wo bana jogo be careful kana de ko mess with. Ko chosen one mi shiro kun rai taka de gori je be destroy. Men gori la de ka jela la de ne garodo. Ko can they divinely protect it? I shang aram en kan road na ngai bo and chosen one. They divinely protect it. Allow ko aka protect. Mishiro du kwen kore shiro jagate ga tille de ka kuita ka de. Tille de da tu ka kala to tore ta ka du. Tille de ka je rammo. La karodi na ridi kan dial. La to ka re ta ka du be bay de jang no point do. So kanete la goro you have to be very careful. If you feel certain way ka kuira rama mo me la ro je le jina feel different gagade ke la ri fe dwal yeko. Don't mess with that person. Don't mess with that person. A chosen one. Ko min shilat ke la wagang me heaven. La wagang na point heaven. Ma jiga shilele mo. Ko kan kala ka intention can nobody. They have pure intention can anybody. You win, they clap for you. You're doing good, they clap for you. You are happy, they happy. Chika ne la gore ne dung duna mo dare ta gaje. No. Chere ko jika na lene menane ngor ke me lat ke ne dia. La shot ka do bien golo. Da ne ti taw den da ka shot ka do ba kelo, but point chosen one da do be sha golo da na jo ba do me. And that because shall lead yaga to please para na yoda ka please and me tiama goro ba ngo ga ta do na do ken long I don't know why mi jira mata ka question please teja gwa me shu waka nga de no yoda ka ko message me very important I really need to give it message me la de ne last year wo ba lat kana it one gor kana long la nga pi ken shi ngo ro ni ka kwi shows and one so mi jira ma kwi rodu kwi je ne one wo jin shows and one ngai ni ro re ka ti jin mi jira me ne ka childhood shaji neglect ala wo le din ko by your own self tala ram la shun kel gaji yo shi wala de dor ka yo mi te ka mi gor ka ba goro wo be balat you are one mi la ro do jege wo ne cham tala mi shi le ran ba ta dor mi log rana kaji ngai ne you are one mila bi ka kuna ka ba ta binar shan ka shiang da dien mina ya ka wai da dien ngai you are one you are a chosen one and mi jira me dong chuwa le duor tala ra mala ya nen ala wo la nen je wo ne ideal shi ga wudien ja you are a chosen one that because can road na ngai when she road ngai you will attract them because attract by it support divinely by it support heavenly tell rame dong ma bugorgolo the support system do baban shang support system do baban shang ne so she will there but guru e bro do ngai ka baba lu njong bo ka kwi ka odiri ngaji di o you are chosen one and jen bo la le ne ideal ka to go la ne ni je le ne ideal ka to go ka the same people te chelet ka to go ka ne to la rodian read kakanete la ya goro de destroy kakanete la ya goro de nyen ka ngar ngar kakanete la ya goro de ka wo ni je completely we mon ko wo de ko la do gwade sure gwe je wo ti kare you have no problem you are just divine a jin chosen one ta just shows ko be ban we mon me
the win mon be banger la do wi mon wona ne chamte ka ti jek te lat ka ji chi mai chi bi yen ka mai cha kon mo ta example bo me na ka je en ji se cha gwan yo ko pale ke ka ko quicken melel kan me la re da mo ku na be wona ne me a divine purpose ko ka je a divine purpose en wo ba li wi mon quicken en wo ko kulle bo lab ni jen they don't know ajen ko ele la ro pale ke ka ko quicken melel kan du ngai kenera ma me be ka divine purpose tal ram da ta da kuntin ko la man cha ko lo we biriam na mana kargan ken ci kana da jak right now but ko ku kene be divinely ke divine purpose ba ko jama ajene kwala na ga ka jene ko gwale jok o pale ke ka ku ken me lel kene gori ji today o ri da mo na ngai mi gori je puji wona ne be le bo lab ka life a shan te ko mi jiya mi shirana lele sho nyoko chwal ko mi jiya sho shol ko mi jiya in fact shol la ko mi kwa be doje nanen wa doje bienen ko wo koro mo ba nang personal ba koro ma ba wanang personal ala wo ba koro ba water gwa mi shinga men cha koro kon to wan ter ke je special natin kon to la chosen one men cha to koro kun to wan ter ke je la rana la rana ra ma gwa la na gwa la ti dia la go ka yo ba won ni ti je kana bi ka ngot bo la wo ti dien we gwa the reason why la ngo do wo ti dien gwa wo jin point du ti ke wa lo ngo do ti ke ti ro mi ngo de la guri je na mo der ye ter ji because you pale. But me she palle she ran let ka jika she walk away and you just keep your heart pure. Kia me she go ba take a let ka je be let ka je to walk away but keep me your distance. La koro mala ja tar ka 100% akot ka je ram mo. Cause you don't play with divine. You don't play with them. She could like a boy thing. Nay tin ke shows point them kop tin ke make and one and a big ban we mourn ko wo big a might the becana band of we mourn me she rod queen pin she tar to do queen pin she could have shall play the la ja let it 100%. I mean she lilka so me can rod identify no one ka wo gen chosen one we rod rake tea we take do na gada do mana me she dido we take do we rod she suffer. Most of them can eat sham neglect. La rana suffer karwade. La queere katik de jen karwade. Kami shiraro da ban ngach. A sharo da ban ngach o jen yanga. Ka can chosen one. A sharo ban ngach a wone ne jen poinde. Maybe we mourn a divine purpose. La kana unstoppable. Tal ram la ka lonka kapshong. Ka tal mila ka pen milel kane. Ko ba ka should lead. Ba ka should lead at their higher self. The higher self jala ka jo walel nama. Ama she long la puri ji ba yi nang na ka bom. You have to do it. Be a lot. Come she a lot. Bu wang dia la gwich. Ba wang dia lep ko be kana nen ka ba jit dia lep ko be kana ling. But it only happen when you know who you are. When she ngaja go awone ne mula calling do we mourn. And we'll be calling do be ngai we mourn la ngi je ba goro ba kan kel chang chen ka bela lat kan dia wo bi calling do ngai wi mo la ngi je ka ten kon la di se jen jin mi jira mala loy do te the long me shina mo ka do shira let ka do you are calling a service wo bi na serve jin mi jira mala ya goro wona ne bi mete ka mi gai na bi ngal walen a jin fixer a jen you are calling wo bi ngwa ba ka wari ala ka mete ka mi gai na bi na ngal lo ka je Shu bit kaje nyu shu nyur kaje do it whatever la jago mo mi shiel la be jag be feel so good biro jago la wo shi loy du tet be jago la wona ne shi ye ku go mi shiel la anamo that's your calling
ajan en jaka jaka wi mon ko wo be bala do it chula ne menanen jo ka ji ka je ne to ko kene e gwe je ne ma de ro do lot ka je yes chen gwe ka ji de ro do lot ka je ka your soul are screaming jo ka ji don't do it don't do it don't do it shi aba madiyan na teidu gwane wona ne dire la ne madiyan yana teidu tin ko dire wala ne madiyan yana na tin ko wo teidu ajan ko jin mi shi daka teidu a shi agwaki yana teidu a shi agag yana teidu la shi mi lonely yang tire ne ne ti 1000 ne jin ne very lonely kala shi mi la wo dag midit dai ta kado bad jin yana teidu mi madiyan rai ka tilla diyan kai la nen ka jin ne yamdu wo you glowing la nen ka happiness ni niamdu la nen ka talo ay niamdu anay de ko kien ko wota lo ay men jegre du la bana joje na rar bande mi ma jego re du la bana joje na rar te ne de ko ka me wi mon te ngi kana la yang dil ran wang du be la ne je ko stress mi shigag mi jin point gag mi jin point yel mi jin point nyir mi jira matadi mi jira ma de mi jegle la mi je ka kan de ala ra mo kan de balan da ka la di tek tek na mi yete tin kono tare du la kan bana joy rar la nen ka if you are not happy la nen ka if you faking it la nen ka if you struggling la nen ka so jang na te du ka glow ka wo ma na nem du baban glow jang na te du ka pol ka jang na sharku ka pol ka wo ma na point ra baban glow ka no na ro du ka ne ideal tin content gor ka je wo de ji nyogo nong na ka zero jin mi jira ma sha mek si jina feel comfortable gwa na tin lat ka na ti jekten yin si jina feel comfortable gwa me gor ko no wo ba ne de ko kien destroy it ko wo na mo she you are calling jin mi jira me sha mek si jina feel comfortable gwa mo kwa ne de kon kwa ka destroy it si jina feel comfortable ten ko wo humanity number 1 ka ji mi jira me sha mek humanity la ba number 1 ka ji ajala ko ngam Mited mi gwae wo da loy du ted mani jina mi je da gwa wo da loy ne ta ko kenda te si ja gori da raro do gul duole ka shiodu aba wea mi jira ma chame ko woman talk can itin chame let me tell you this secret jimi jira ma chame chan chila na rana jak point du la je bana feli pe ra ma mi la bana feli ne itin chame la kan pe ni na la kan ka fel ajen chikana lele jak jama Ramisha mek la fe ram do dien men be karama do dien la ja fiel e chanka ne lara ajen kirara na goro baran hurt kika na goro be karan hurt minyi rana ke iko wo ta ka dor mata ka ke kika na dia ko wo tele mela ka jaktina na mo that's your own problem but kika na gien abrani wa hurt aken kariet ki abrani wa goro de ti bu dare ngar they don't do that kika na led kaken mi hirani let ka duor kira na gor e bi nyoko luje kika na let ka ji ko gor kan go bi nyoko luje no in fact they don't even want you to act certain way ko shi let ka do kika na gor be act shara mi ku dual ko dire ka ja jeng loy ken ko shi kan let ka do no because can they come and go they come to your life and go they have a mission they don't stay in your life taka ka mission mission ban she mission na man go right taka they she but they have to go. And it's not because they don't like you. It's because taka ka mission we mo. Mboka mbala neje shiko boka to stay. That's why Michido Mukaramela real shoes and wala ya yoga don't feel comfortable.
Don't feel comfortable with me because I come and go. I come and go. I don't stay. So cái này thì là cái nào light up. Mission shi bane kere dora. Diri ne ra me chosen one. Misha ban me take a gwa metanatin near point parking lot. Me take a gwa metanatin ka parking lot. Don't tell an eight one one. Misha chosen one ka ban gwa mo be nen betiang and parking lot mo. And gwa Misha can within la non can dortin. And gwa Misha can yurtin la non can dortin. Ramishika what I take her the lekan kid da non pop. La ja ne ni lo te ga tige ro di re ta ka dunia mina ne ki ko bare ta ka du kami e jira mit shanka mi shanka te mi jiak mi ta tung wan ti dol ten la kana bon tin dia la kon ba ko ban wara kan dia your life go to hell can them in order ko ba ko la fix. I don't know de ka la de bitim bakon wa yeke liu and then ba ko lo nyoko makwala fix it because they have to renew everything and gwa mi shi go they have to bloom like renewing everything. Thank you, thank you. So go ahead and mitaran ga question ba tiya ba loy ko go re je wo ba ga te ra mi adoj ni te ne te adoj ni long na na men to ga video ka ta ma she gor ba wa mi we ne ka 2 hour ke 1 hour ko gor wo bi agwe bala lu njok ka shang mo da den ba ban goro wona ne de ka explain agwa kaye ko dara ro ko lo wo re dien dara ro wa ngaje wona ne jin chosen wona pu ke she jin chosen one yo mi she wa ngaje no diri shu wo shang ka we guri jama wo bo shang ga I give it to you take it or leave it ke jan so chosen one kanai ti ka kwanya pujo wo win mon bako ban let ne lighten ka bako ban open na wang ne ne ten kon and ten kan taga ka divine purpose ma bako na balad wi mon bi ke ko wote ka mi ban tuk chang en chi to bi je mi shi ngaje na mo bi shu lat chen ka pe na ngoro wo bi lat ka ya ban me jen chosen one chuta du kwang rai ga ti je ko wo do je mo la neme Ramangai doran medan cha ko lari medan wona ne mishigat ku banchang jin mishigat ku shika banchang ga da tiyani kaja ta mi giyan mishigat da lolat gada dana la bana dwai ke gada lem ni jere gan to amma dwai ke je o wo ngaje ngak ramadi ngaje ngak shejen ka chosen one men mishang yang ne ti lat ni ji je ke chang ramen ni ji je mishi wo wi je chol ji la dwai ke jitu mishi wo chol le la dwai ke ni ji medan changa ti ke je cha da parwe je na medan changa thi ke jeram ke lo ne why chosen one la ka lat ke je iyo shi go wai shol kana bu akan bu pere de ka to kan ba wa do ni ka long to se go ku jo ko you not supposed to jin mi jin chosen one you not supposed to be a shol a min sa le ram da de you not supposed to do revenge that's not your job revenge do le let ko jin you are divine protected you are divinely protected sorry your mission ma sin ko thank you. Uh, you are divinely protected. Allah will shita long ko misha lili arana be sure. All you have to do wo misha let come here. You go, close your door, meditate on it. Meditation la shana nga jek la lal ga je ete ga bi jema da no. Meditation chere mi lag ni reidu ko point dura la ya lagi la poagi mishiro do tara mi da mar taga joga sa po la kono puang mi fiang ko la konten jek to kono tarar bare dan ci kono la meditation chere mi lagni reidu mi shi wonku ne ne shi nyur gwadu jin karo adu ka 1 hour 2 hours ke 3 hours shi wonku ne nyura la wa lagni reidu ke lew ala wo mi shi wonku wala bo yo later la ra jagi la yara ni mi shi batini mi shi wonku wala ba later
I should want one lap. That why you get a new person. Even thing we more like a we different. Tika we the same way. So work meditate. Chai let come here. We meditate on it. Kawani fialing like a Bible book. Ka kan jang dia len door me chala ba way I will meditate on it. So bo binyu meditation quite a lot of way they like ya tamara. Ajan wo ni na wanku. Ni na wanku gak tedu gak no wi morar wore shariku. So binamo be remove right hakad be release be menan en tray do men chi loy do da ja kai ne al be release be jaga ja weke. And wana mo mu wi wanku wala be jago be solution e jak way there is solve ka jama be jak. But me jin chosen one. Don't you ever try. Please don't do that. Don't do that. Like yeah, do I ka doing me here? Come la do I ka jika la do I ka jiko? You know better. You know better. Aja la do I ka jika jamo. Chet ka gan me din me ka bay re gan te tiene me te me jika cha lo let ba do ne gan din. Awo gan de din na yung wak. Jin bo me la do I ka ji awo jin you know better. Na yung wak. Na ji reason and tweet na ye ka way tweet ka ne ka jamo. Na ji je wo yung. Na ji there is something different about you. Na ji je you are not just like them. You are a different. Sure let me charge lil me give sure. A mistake me din mo nga je tama mo kwa mega chosen one na to one long. Kwa je mega nei to one to sha mega long. Oh by let ka do be show na ka jen way sha le de. Don't do that. Let them ne talk a queer ka kama dia. Ko wo mi shi wo show like shi wo show la men cha le li. Ala kama de je ga mo la ja nangi. La ya pa ge. That's why they walk free. They do you dirty, but they walk free. Because you Korean now. Sure, let walk away. Let them deal with their own karma. Bikatada waja. Again nan and cha men cha nete cha mek men cha Korean cha jang ala ter ke ko majority of them la rana goro mi chia lele na ba yo chuli. Don't do that. Again a joke with the palke ko quick and melel ken. Canary the mo. Lam ni ya la ri wo palke ka ko quick and melat ken. Chankirani le mi. But one thing you have to do is walk away from them. Remove yourself completely. Mishirani let come here. Remove yourself completely. Forget about them. Don't even give them time. The more you giving them energy. You giving them energy. Don't do that. Remove them. Move on with your life. Bitin kon to talk later do be goidian. When she can land and she can talk be goidian and go con time and talk on right now at time ago. At time ago long at time and come can ideal muikin. Tin chare like a quidian. Come can ideal muikin and miss road or like she led redu. As she led redu, we could deal big a bankaji. In could deal tin go be jack away jagaga. But you have to focus on yourself. You have to work on yourself now. And you have to let go anything. Men ku tawredu. Ko minang na one tell we wanna on forgiveness. Mr. Lee forgiveness. Tell you do may long kajak. So let those people deal with whatever they do to you and move on with your life. Sure go will be a shoal. Sure go will be ran what you wish don't even talk about it. Just move on with your life and you will see what happened to them. Cha janya. Come and dan and shwal kan je ko shirani lil mi je cha janya believe me. Me she loy do lag she just forgive and move on. Forgive and move on. She come and cha janya kan I talk. Cha time nang. Ko lo ko that take personal. Cha time nang. Again nan and de la dia no mo. May jin chosen one.
Chong action. Sai let come year, move on with your life. Learning in ko. And a door mat walk right ka do lam near within him and go out to quid. Chwa within him and yakin. Ko wo jin take a divine purpose. Mabako jiwi mon. So bitaka obstacle. But you can tinga ji. Amanga ji mo you level up kaje. And around muku level up. Chida mara level up smoothly. I take a min bami and be a drawing pain bukula one way. Be men don't be able to wajak and a quarrel on the ala podia me take a ramata me there a you more than welcome baga again nan and go rababa lada namo baba and more baba right book ka qui impact him and jana take jamanan when I have time. Baba right ka qui de but I'm a go to beba ngaji mun loda mo ke mi bujiro do radian jiram kel ka kaneto barai ka not only empath. I will talk about sociopath, psychopath, empath, narcissist kan ti dial to barai ku din ko goro bana ga ngai baka community dan kan ti ko bro you protect right and the check and talk but most importantly jin chosen one. I share jaida gwati ko your energy is very unique. Ka your energy is very powerful. Your energy tiage they destroy and it can it ko hang out with. So be very careful. Can it ko hang out with. Nate la dien ngwa kel ke nate mong ke. Be very 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 careful. Take a tung one to let go right now. Take me sure destiny swapper. Nate one cook and destiny in end and count like chosen one cook and kana. Because what shine ke be an brand banka your life. Be your life go down but their life go up. Think about that. With Manan and talking. Go to one and be train up just little moment. But don't be everywhere. You're not supposed to be everywhere with everyone. Be very selective. Be very selective. Canadian cool hang out with your intuition. Very, very powerful. Your intuition, Michi, you got something feel up about that person. Listen to your intuition. I don't tolerate that. If I feel like something is fishy about you, I run for my life. Okay? I run for my life. Mission and take something that is not, no, I gotta go. Okay? I protect my energy like my life depend on it because it does. My life depend on it. So I protect my energy by all means. Call my energy, again, my everything. Again, my everything. My energy, again, my everything. You guys see, even now, I don't go live like I used to. And that because I have to protect my energy. Because I don't know who is watching me. It's not everybody that watching me like me. I know. So I come to life when I feel like it. And when I know my energy is so shiny, I come to life. Ko ngai je wo tela rambira ro gobakate. I am protected. Okay? Destiny swapper easy to recover on that. First, tell me this solve a Kenyan ngaji it organica. Tell a problem me de solve a Kenyan ngaji ngotogamo. When she realized there was something is not right, uh we can't we knew a ngashia hang out kajan that time machine ko diaro den what go bigger go down. A ngashi hang out. So ngwamo mishi ngayo ngashi hang out and then you have to look at their life. When she take the and she and something is going on, that when you take action and take an action, you have to call it back. You have to call your destiny back. And if you want to know how, message me. Message me
Muwata time bajilar way and they real you have to call back your energy, your power. You have to call it back. And you have to call it back from that person. And make sure one an agent point do me we not see how you feel, especially mission you not. See how you feel every little thing we care in detail. Ramishin Yurga Gadumo, with how you feel. Charada Jake, with how you feel. Kakaniam Namola, what when you study your own energy. Mishi energy you study. Again, go lie, and you think okay, when I talk to this person, I don't feel good. Min charai karam me, I don't feel right. Min charai karam me, I feel good. Min charai karam me, bine de content lot karoka jik because you identify. Bishu ngayo na me malad malana tana na mala what woman, and then you don't have to go there. So again, any other question? Yeah, you have to call your power back by all means. Create powerful cha kon yogo shak right point. Karai te wana akana o mesha. Karai again ko. So we should all feel something is not right. You have to demand and call it back and say, come back to me, to where you belong, to your home. Come back. Then baba. Biyin ko dial dun kiji. Ane je na mai siya mara ko. So like that ke yene dial din tagwich. Ane bu kwara ko batagaye. If there is any question makaloy, birana la wata ni yo. Bala waja ke mishi wa comment ka shara longa loy ka comment. Dong ba la wa loy yo ka comment. But miti mungo do ti gwa me ka ti me de ti. Go ahead and pay and I will come live whenever it's at a time again. Kamambur kuma de la balari yabo. Because maguri wode right about it. I can do it. There you go pinbo. Guamo when chatam jag de barai ka kwide. Take a topic not one along to la go de right ka kwidian but the time sanga halau. Ano kom ne la pobie. Go ne kun dial. Kilo the next. Bye.